Ahee, namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, of course, hoy nomuntu etakele Benny Mayengani the president. Yeah, loyi nga ta king linga vele vele with his house, and then from there ta hinza ya kampanyas the producer ngoni mashitiva vele vele a ri khale ka producer yo sungo Mr. Post before asuka aka khalanga productions. Yeah, even then makum vele vele ta hetela hi ta Giyani airport le ka Siyandhani and stuff like that. Yeah, so yeah, cause of course, hey, no hlamala posting out trending man. Kahle kahle ngo yi post hi ti 16th of May leyi nga fika yi postiwa ka Forex World, as you can see kwalani. So munhu wa kona la vele vele fika tsala ku phezi kwendlu, as you can see i va vekela that image kwalana na muvolo. So ku ndlekeni master a ni va yisa lava ti forex lava hi xitalo va tala ku va rhandza swilo vele vele no khata swilo mi kuma ku swi tirhisiwa as a front. So na leswi a nga fika a swi endla kwalano a vheta a tirhisa yona like as if i ya yena, ma vona mhaka leyiwa hi swona swi nga fika swi vanga ku mhaka leyi yi suka kusuka loko hi fika hi chela ka ti-comments, ma vona mhaka leyiwa. Laha na murhanga phanda swi nga ze swi fika ni le ka yona. I'm not sure you mention one na I'm not sure because if hi vona Benny president if yi kombisa yi ku mihlolo a yi dyiwi yindlu ya mina mana. So the biggest issue la I ku misalo endla forex, that's what swi tiso hikuva ende va tiva ku va hisela forex va tala ku va tirhisa swilo swa vanhu. Loko munhu wa general a yi postini laha swi nga ta hela, but sisi miso endla swa forex hi swona swi nga endla ku swi fika la and no ku cheka comment lo no wo hlamala Dr. Story na yona yi fika yi comment la 2 minutes ago a ni nga yi vona comment ya yona ni yi vona sweswiwa. So yi fika yi vona yi fika yi tsala ku you made a big mistake of not posting your own house. Leyi i ya maseve wa mina Benny Mayengani. Dr. Story ya tlanga a game na sweswi ya ha ri ku tlanga game yi le ku pushini ku munghana wa yona Dr. Story beef ya ha ri ku tini. Swi lava mi apologize swa straight because last time loko ni tsundzuka laha mi kha mi kombisa ku a mi chavi nchumu. So hi swa vuseveseve byebyo for now swa ha wela hansi swi lunghizile. So hi swona vhele vhele swi nga endla ku mhaka leyi ze yi fika laha ma vona mhaka leyiwa. Loko se a swi vona yena misa loko se mhaka yi hitete ni vona a tlhava ya kambe yin'wana post laha yeah i tlhava ya yin'wana post laha nga fika tsala ku they hating in public but taking notes in private. Anyways eyinoneni loko ka Benny Mayengani a nge yazi no twa la ngo a nge yazi a nga yi tivi a build from the ground lero swo ku a continue kombisa ku yindlu ya yena and stuff like that. Ni ngo va demand so hi leswi mhaka of course yi nga xiswona vhele hala vo Limpopo swi tiva ku yindlu ya Benny Mayengani. So leswi nga endla ku ti-comments tlhela ti va hated hala i ku vhele vhele side ra hala kwa Zulu Nation vhele vhele va nga va kha va nga yi tivi wa ku hlaya vhele vhele yi trenda ngopfu this side vona mhaka leyiwa. So leswi vhele swi nga endlisa swona. So yi nghenele Gaza hayi maswingo loko a attack hala hayi mani voni na hi mhaka leya case ya hlava mahlekete loko se ala ku ngheneriwa manjheni hi SARS a ku ri ku lweni ka ti-comments and stuff like that. So loko se hi lwa na hala lwa hi xihina but loko se yi fike yi ku lwa na ve le handle haka lwa straight va nge bayizabayizi ne. Yeah, even then of course hoyo hi khe hi hindza vhele vhele ya kampanyas. So so ku na post yo karhi vhele vhele mpanyana a nga hi posta a hi nga size hi update vhele vhele mi swi vona ku trenda swo tala. So hi fike hi vona fika tsala ku ahee i Mpanyas the producer. Laha ku mi tivisa leswaku ni ta va ni yimele nyana hi swa music kusuka sweswi ku fika nkarhi wo karhi danko leswi of course a nga fika kombisa swo as we already know vhele vhele se a ri le ka Khalanga productions. So fika kombisa statement xexo wa yimanyana leswi swi nga a bit strange i munhu wo ba ti-hit vhele vhele swi hlamarisi nyana ku what's happening. At first a ni twina ku publicity stunt but swi ku mina ku ku nga ri swona a ni twi ku why a yima hi ku vhele vhele a nga hlamuselanga laha a swi ta saseka loko a hi nyike a reason. So reason a nga hi nyikanga and by far vhele vhele a swona swilo leswi kha swi n'wi fambela kahle even recently a ha ku xava movha mi nga mu vonini. So
swa tikanyana ku hi nga yi analyze xinjhani ku issue yi nga yi ri kwini ma yi vona mhaka leyi swa hluphanyana swa hlupha we don't know so hi to swi tshikisa sweswo hi ku i producer leyi nga duma yi baku ti-hits hence ti hi ta update hi ta yi tshikisa sweswo mhaka yaleyo yeah, and then of course hi khe hi hindza vhele ya ka Siyandhani hi to va hi khe hi referensa kunene a hi vhete ni nghena hi twa ku ve ri timhaka i tingani le King Siyandhani vhele ti-videos leti hi nga ta hi khe hi ti tirhisa vhele referensi ya kona Munghana Lonene FM a hi ngheni hi twa ku timhaka i tingani so vhele a ku ri ka launch ya airport ya kona hi twa ku timhaka i tingani rixaka hi ku angarhela ku siku leri ri vula yini ka n'wina Ndabezitha muhaxi siku leri ri ni komba ku ni tsaka kambe a ni tsakangi kahle hi ti 13 last week yeah hi kume papila ri huma aka department va ku ya transport mali lexi nga hi hlamarisa muhaxi papila leri a ri na xitembe va ku no n'wina va vukosi bya ka Siyandhani vanhu va lava va bombo a va na mpfumelelo ku ri va fambisa airport yaleyo hi ku maphepho yo karhi na yo karhi na yo karhi a va na wona va ku a swi fambi ku swilo sweswo swa pfariwa hi ti 13 ivi hi swi vona ku ri hayi laha ku na nyoka la okay leswi it's because ku na khampani yo karhi veri ya bombo yona vhele yi kha yi teka magoza ku ya mahlweni i khale nyana loko ho cheke ma 2022 hi vona va basisa ku at least ku kota ku va na improvement yo karhi laha airport yi kota ku yisiwa mahlweni so tanihi swi mi nga ku swi tweni kwalano hi vele ku kombiseni ku mfumo wa hina hayi wona vhele so a wu kha wu swi topa ka nkarhi wa sweswi eka magoza lama ma nga la ku tekiweni yo airport yi kota ku ya mahlweni na mhaka leyi va kha va kombisa na maphepha yo karhi so if timhaka ta maphepha wa mfumo wa wu nga endli hi woxe ku airport liya se a yo ku boleni laha a yo bola ku nga ha ri nchumu xilo lexiya mi nga ma hleketa a ze hi endla na vlog hi yiya leyi a ku nga na nchumu na tihoma to tlangela kona ene na papila ra ko ingaku kasi wun'wanyana i fowunele munhu wun'wana a ni ri na yena a hi vuya amuketsi a hi yise papila aka ZZ hi n'wi rhamba hi ku hi vona ku airport leyi yi ta n'wi pfuna ku a posa matamatisi aka yona matshan'wini a hakela ti-toll gate a fowuna munhu a vuya phela va ka transport ve ri swilo leswi endlekaka kwalano a swi tiveki ende swilo sweswo swi nga yi emahlweni hi loko Xikwembu muhaxi xi hi pfulela ivi Tolweni wa Hasini a ni tlelangi na Simbuyi a hi karhi hi fonela na vusiku na nhlikani ni tsundzuka siku ra kona 1 o'clock a ni fonela ku Ndabezitha mi tlele ni ku a ku tlela ni vurhongo swi tshamisekile mina Simbuyi ni nge tleli vurhongo ni ku swi tshamisekile ni nga si vona nchuma ku na mi byela impela Tolweni ku fika fona ni vitana a yi ri laha ofisini a ku tana haleni ni ta a pfulela xipikara ku vulavula matsalani wa president kasi yena a rhangi a ni byela ku i ta hlanganisa na deputy president se ku vula matsalani wa president a ku xilo sweswo a swi yimisiwi swi ya emahlweni ku za mi swi vona na namuntlha swi ya mahlweni loko no mi byela ku na premier papila ri kumini masipala i ri kumini mara a va vonaki namuntlha se leswi kombaka ku hi vona a va ri tindhinyani swi yima ni swi vula mani na vutoya i kwini premier sweswi i kwini masipala sweswi mara ni ta va kwihi MEC sweswi hi swona mara muhaxi va hlangene na xingungumani ni tsandzeka mfumo lowu nga ndlula ni tlela misinyeni kambe mi nga rivali Ndabezitha ku loko mi nga mi swi vula mi ku tani swi nga endleka hi tlhe mi rhamba siku rin'wana va ri koho hinkwavo ni ta va byela a ni chavisiwi na mufi loyi a nga hi siya a ri nhloko ya Gazankulu i wa ni tiva hi 84 ku famanda wa Risenga wa Hatlani wa Siyandhani i mani kambe a hi tshikeni sweswo hi ta vulavula leswi hi ta vulavula Zevede so mfumo wa hina kwala Giyani kwale wona wu nga na an issue tanihi mi swi twa kwalano vurhangeri bya hina kwala Giyani kwale tanihi mi swi twa na kahle nto in general Limpopo mfumo wa hina wa Limpopo wu na an issue for a reason nga yi tiveki a vala ku va ku hluvuka haleni tanihi mi nga ku swi tweni kwalano but at least kusuka le henhla leyi va pfumerini the president vurhangeri leyi kusuka le henhla a va na problem so the issue yi va yi ri kwala ka mfumo wa hina kwala
around Giyani swi kahle leswi va swi clarifike kahle around Giyani even Limpopo as a whole so swa hlamarisanyana tanihileswi mi nga swi twa kwalani ku a va nga ta nota municipality ya le Giyani like the MEC va lava hi rhangelaka kwala swa hlamarisa swinene mi ri yini ka vaaki hi ntirho lowu hi ku kahle va bombo hi vulavuri na vona laha swi kahle swa vona ni khensa tatani Simbuyi na team ya vona Bombo investment loro hi partnership swin'we ni va khensa ni vuyelela hikuva akatiko va ka Siyandhani muhaxi va ya kuma mitirho ni ve na nkateko loko tolweni hi karhi hi prepare swilo leswi ku ta va CTM from Johannesburg va ku hi lava ndhawu la ka Siyandhani mi ta hi le Joni mi lava ndhawu la ka Siyandhani tindhawu leti mi lo tindluletela mi ku mi ta ka Siyandhani na va ku as I've seen hi nga fa hi khatini here va CTM very company le tires and stuff like that so yeah mafumba ya mahlweni for now very ko va na a clip yo kombisa maybe a draft yo swi ta swi ndise ku ri ku very leswi a swi talanga va swi humerisa swona ku va plan nje but hi nga yi vona then ku yi tshamiseweni plan ya kona airport and what to expect but not really necessary so ku nga va na ti-changes to karhi but a hi pfuleni hi vona ku ve ri swi ndisa ku yini la vanhu lava nga designer rivala leri ra swihahampfhuka va swi tiva ku na vanhu lava va nga ta ka va tibyele ku a va lavi ku haha va ya helo vo lava ku va va ri ka ndhawu leyi nga ta tlakusa moya ya vona va teka mindyangu ya vona ku ya dyiwa ku nwiwa ku tsakiwa swi ta va swi ri kona hinkwaswo aka rivala leri hi mi kombaka rona ti-restaurants ndhawu ta vana ku tlangela kona ma swi vona sweswi ni nga mi byela ku a ni ngo thathela ntirho wo fana na lowu mi nga wu langutisa sweswi a wu endleki hi siku rin'we kumbe hi n'hweti yin'we kumbe hi lembe rin'we na ti-professionals leti ti lavekaka ku endla ntirho lowu i tsima ra vona a swi endliwi hi munhu wun'we a ri yexe as I've seen kwala ka short clip so as much as two ni nga vula ku mhaka kahle ha khongela ku swilo swi famba kahle ku swi ti komba ku hey already like even mfumo wa hina haleni a wu le ku support-eni ne wena mhaka leyiwa so hopefully swi ta kota ku kha swi famba kahle va Bombo Group swi endliwa swi humelela hi leswi loko ku ri amukeli bya sky banda kombela mi tlika subscribe Corona sati lo va mo va lava le no katini kwana yo ikombela chuza wanzukani Iyaga yago ya ikombela chuza Iyaga leso katini kwana yo ikombela chuza mani wanzukele iyaga yago watlanga n'wana baba